Jotono phai kaham kubor 24 channel nai tunai ta khum khorono tini ni bo video na rong nai keha Anandabazar doctor ong phainai satham sabri mo e bung doctor ma ong phai ha bung keha guest Narwai Doctor phono himeyo tre station tre jaga ni bung ro ma phai ha staff ko moni bo ye sabri ni bo ye apu bung Anandabazar hospital phai bung manu abono nu ye bung khapang bari ke sai ha maming ke bung nu ha building nek to ma kahama pose patient phono kom aro facility rok phono kahama ke ongya hospital doctor kaham kre umaro no to ye doctor available kre moni to ye kok maro sa naro nai ne de bong ma sa bo video ke ta onia actually bo video ke 1 week thau yang ye tha chung sla yang ong ye to moni bo ye chini editor sla yang to moni bo ye edit khe chung bono upload ke bo sitini ke chung naro ni biscount nai nang khna nai di kuma abo doctor sa bari kok ma ko thai ka hamro sai khna re ha chin society na moni bo ye khakcha fighting kita ochung video na lena video pari han nai nama bonar jo tono kabo asa sar puila bo bari bari ke khakcha mamin ke ha doctor no interview lan ma ke bari krok ma si 24/7 time o abo ta sa patient kom ge nung chong somoi bon bari bari ke khakcha ge sa puila bo no question sung chum ke chung khna ha nung to ro 5 days ni bo is phayu as a doctor ya Anandabazar CHC inke sa nung phai nu ro mak ma so nu pia la mamin ke ro bang ma public ro kam ke nung phaya kong skaro puno treat ke mo kasu ham tha yang ye khnao inke plus ta ur hospital toilet inke tre bang ma kahama ke ungya inke sa nung bono to ye mahine nung ke ha doctor ye ro Anandabazar hospital ok mak manang aw mano sa sakna de gati hospital to khasa kha no uchitation no bemal emon uchitation no phaimo এমনি তো আং তোর 5 দিনের বাকি ডেপুটেশন ফাইমো তিনি লাস্ট ডেট উনাই এক নাম্বার গাঁকে নরনি এমনি তো যত মানি টংফাইও আবু করিব দো নরনি রি ও অঙ্ক আনন্দবাজার ওংকাই ট্রেবো কাহামা খাইনাই মামা কাহামা খাইনাই নেনি আবো খাইনানি অঙ্কর স্যানিটেশন র নেনি কাহামা খে nini mani lo yang aborjana khibia make kahamake okoma khainai area to hospital to kotoma ge nonga bono naithoma ka dunia hanga ke aboma ongnai trebo nini disease ro spread ngai bari ni problem phai ke abono kahamake nu yang nai na koi tre khe ma khaina nang abo khaine ni postro nei phatar ro yo nini kahamake signboard dok mari nai abro lighting ro kahamake ready jate public ro phai ke samane jat o jaga hospital tongo ma hengmale no mo kaisa CSC na koi community health center trebo ka hama ke public no service khamayu trekhe ma khaimai staff ro ka hama ke noro public ni hoite o support ma khainai okay oroni public oroni staff ro je sukmayu ka hama ke public no service mari nai ni amtingwa hangka ke trebo ka hama ke ni develop khaimayu ni jaga no service public bro no service di mai na koi acha sar somo trek ha question soi ne ha mi akio ro chono patient ro phono complain ke mane media ro sa coverage ke pega ni hapun ang no nijer phayo inke go jong si ha je somoi no ang kau song to pule nung le ni chamber pho se mane ni achuk thai pho ja achuk phaya ko abo se chong ma le ha mane nung apu nung no laman chinu so tong nung ni bo doctor achuk thai ja achuk phai me khon ska wo nung abo je patient ni khubok na abo jeng khawo thui shro mo abdul was khe ya hon 130 admit khe po abo de khe se nung phai pai mon ya gu se aro was tas kama khe ya mane jong phono misunderstanding le ha mami ke doctor chong ke chong ya bono te le sa nung he so doctor nge bo area no bo de khetre tang ko abo ne mano te nung ma chung abo no sa okay no niya ang phadreyo lukha norbo phaye ang patient ong lukha patient ong phai ma accident tung ye phai mo neni broad ka ma ke dressing lo khaje ko to ek khanya na mo ko phaye na na mo ke neni patient to ang phaye na pe ka sa ko patient ko to mo no emne to lo to stable ko ba ke abono neni phaye patient no kama ke goma khayo na koi jekno samay ni patient at least halo wa ni at least je sung na mayo ba jekro patient phayo apole ni patient phaye ni mane phayo na koi ke abon pare khay ni jekno patient ni complain ni ke ma ukha ni jekno
patient ni unko khokchi kha ke mani bage khokchi kha apno phaiye ni je unko de as soon as possible ni abona unko ma khayo tabo patient jo stable khema kha patient jodi or treatable kha get obviously you will treat edaba edon the patient jodi refer na kha patient or ungia matha nai sa apno get obviously refer khaine according to the situation of the patient you have to treat accordingly abo haike ni patient handle ma khayo na amti mami ke sara foto mai মানে শিও হা আর আমি ওয়াশ রক আমি ব্লাড রস রাই খাও থা আবনতে ngai ikota tabo pro patient to ang phai nu phai mo ni ngro khaje ko sa dressing room ka ma ka khaje ko ma khaje ko ang phai lu kha abo por ka dressing room khai di ni saka ja je bithi nang ma pro bri kha mro to ang phai ke stable kha ঠিক তো tomo ang phai kai to no next day okay bong na di just khai di ka next day hoi tabo ইনকে সারো নটরে কে আকু চনবে খো মমি ইনকে বল আবলে চুম বাটা সিরিয়াস কন্ডিশন কোন হাম খামন যে থুই বাইছে খাসনি ইয়ান তো মনি সময়ও ডক্টর ফনো আরো নি স্লাইস কাউন তো আপু সানন্দ বাজার ফাইয়ে ফাই হাবা নি স্লাইস কাউন ডিউটি খানে বুং তো 130 হর সে এডমিন অম ফাইও ইনকে সার বনো আবুন হর 130 জিও নং তো 1147 নো সো বেকনা ফাম নট মিস্টেক আং যে টাইম নেব আর নিউজ লাভ 1147 আপনি অনুপ্র সব হ্যাঁ আপনি সময়ও দেখে যে থামলে মানে র নি স্টাফ নি নেগলেসেন্সি দং ন আরে কে স্টাফ কমবক দং ন এক ডক্টরলে টোটাল যে থাংনাই কই সাউসা বন নুং হেস ডক্টর নুকমা সামসুমসা মানে কেহানো প হামে সামনি কইয়া মাউম্বো ইয়া ডক্টরলে প ফায়ান নুকমা oke apa no mero ni yo agis ni andaro baje es ni andaro mero iko local bro ko local je bro to ngai okra sakra bro to ngai ngai te hospital ni bro boy to ye mero ultimately apa no ma jaga khopsi to ma jaga mero na mo man na ye to anti ke mero apa no kama ke সব খেবা না কই আস্তে আস্তে কে যে কোনো মানে তো ফাচ্চা কে তো মাইয়া আচ্ছা ইনকে সার্ভার খাক চাহা গেত্রে কে কুইশন কে বসে তা ও চিনি ত্রিপুরা ও স্পেশালি চিনি কংবারা রাও ট্রাইবেল এরিয়া ও ইনকে হসপিটাল ফোন মধ্যে খেং তো ইনকে আবো নিমসিও চং সেন্ট্রাল চিও কে হা স্কিম হিয়া খাও আয়ুষ্মান রাও ইনকে বাংমা চং নু খাও যে চিনি কংবারা রাও কে স্পেশাল আর নিমসি পিবিটিজি ট্রাইব ও তো না চিনি ব্রু কমিউনিটি কে বনতে আসোসিয়া মমিনকে হসপিটালত থাংকে বো রাং রক্রইngু ইনকে রাং ক্রই ফ্রি ট্রিটমেন্ট কে মা আয়ুষ্মান হি তো অবদি রখিয়া ইনকে অবদি রলে সাম তুইও খেউনাই ইনকে বেকে কে হামনো বেকে সাবসিডি রলে মাই ইনকে মাইনে বেকে ট্রিটমেন্ট অং সানজরা অং ফ্রি অবদি রনো সা নো কে হা অ্যাওয়ারনেস তুই কে বো ভিডিও তে সাক না মে এই নংসুংকা abo maximum jagawate aboni aishman ni maximum koman e abong khangke tabok tripura ni maximum hospital no tripura ya abo tripura outside tripura all over ko no even ki private hospital ko koikta tongo ni aishman ni ai facility kana government to ongo maximum jagaw na pai ni almost maximum jagaw no tabok aishman tongo aishman ni bagai o so aboni benefit no jate je pro pre dog aborok jate aboni facility no main ja abon bagai jotono no abo awareness to kana go barke khak chaha sar ke nung ke ha hera doctor moduyo joto society rok nok ma message ne sa abono ani message kan ke abono ni jekno jaga bo ni jekno to jesa jaga panong to ni staff ni hoite teni public ni hoite kaisa ni mutual ni participation na go na koi ni doctor ungtho staff nurse ungtho public ungtho ni local ni je ni body tungtho ma gangale ni it's a two-way communication two-way participation abo kaisa public jodi ni support khe gangasi aro ni staff ro ka hamage service ri maine abo same goes for ni public ko staff ro baibo staff ro ka hamage service ri gangasi ni public ro ko ka hamage aboni service no ka hamage maine so apno understanding khaye joto jaga no apno participate khaye ni masuli nai sarbar ke khak chaha ikhani ni mungsa sam anu kai dr titso debarma ani currently posting ka kanjapur laljuriwa wow sir thank you so nong ka ma question songka abo khai ni product
pak no timbrok ya pak brok bo nini ngko kaisa percentage no nini ngko tongo nini kuri ngko tongo sarburi ngko tongo ke brok ni bagoi ma himale nung tak samo je aishwan rok himo abo ke ma o nini government ni scheme na koi abo kai ke nini kaisa kind of nini pre treatment hai nung card tong hangke maungai nung hospital thangangke aboni andaro nini every year nini 5 lakh ke nini account nang abo spend khaimano abo ko ingkai scheme no abo pak chini especially abo mo area to bro area ko area so bro ni ko ni ko no sanai abo khai abo nini pak chini group rok ni abo ni card sa ke sar ter ke last question sumai sumai masung pina ta onu hese doctor unge inke nungpuno sikna ta oro current condition breng to abun bo e public rong thingole kemaja ma support nang je bo hospital no ta sa kaham ke khene mambo nang abo kama question sungka ini yes obviously public ni bo support nang ko to kaisa area ni kaisa hospital ni b sing to c sing to ni public ni participation onek kahama important kaisa ni part mahimole ni di যে কোনো হসপিটাল no ni RKS রখিন দङ tabuk ageo to RKS tabuk to RKS krika ni rogi কল্যাণ সমিতি রখিয়া tabuk খাই ni abo JS রকমকা জনারোগ্য সমিতি রক aro maung makhaiman rok local ni je okra chakra rok je murobi boro rok makhaiman borok phaye ni hospital ni in charge rok phaye ingkai kok sale mayu hospital lo chini ma osubidang tong chung public ni hoite mama apno kama khaiman norok hospital hoite mama provide khaiman amti khe pag bangma different sector norok apno issue raise khaiman apno kama ke solve khaimayu karon kaisa hospital lo both angje age thajingo samo hai both public plus ni staff abo dujin participation nago hai kangese trebo abo hospital tebo kama ke apno saka kaimai nei ni local boro local ni je okra sakra rok abo hospital ni te staff rok brok no kaisa kai ni RKS ni under azai gilama fund rok tongo gaite afan bai apno bojaga kharcho khainai bojaga mama mani na ni hospital ni dustbin rok na nangu ni hospital ni staff rok ni recruit khaina nangu outsourcing rok khaina nangu ngai ma himo kai ni tre ni hospital lo tre mama na guard rok nang mayu hospital lo ni naito khaina bagiye bangma mani rok khumrok ni ko khaina ni hospital ni khataro ni kahama ke ei ukoro khaina boundary rok ni ma kai abro khaika gese ni hospital tre banai thok na koi so in that way norok abono contribution khai mayo public ni hoite